So yes, mashabik mai tuka na mashabik mai EKAI TUNEENE ni muthenya mucio by the way ngwenda umukwata woini kilungu ni cha muthenya wa umuthi kilungu kitawa EKAI TUNEENE na EKAI TUNEENE ithaa yetetu kunyukisila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na kwa ninye ni thaa ndeleva wa kilungu nitawa Robert Mue aka kala kamana kakuyo kambani na umuthi by the way ni no tanu nundu nienda umwete mwe ni very special by the way ulatu witha nake katika building yaitu muthenya wa umuthi so onandikwenda kwenanga much of your time nienda nambo munenga mwanya nikenda ambo tukethia na itutabia undu wetawa alafu kuma bo withe ni tukuendea nesa so shabiki waitu ekalania na itu karibu sana mweni waitu. Asante sana Mr. Robert. Yes. Ninaotanune kupika ba. Mwa. Nani wa munde. Karibu sana. Nakukwithia. Taonena Simone to yakwa tangana muno lakini ngaini museo. Ngaini museo ma. Yes. Yes, mazira makwa mwethukizia na musiaizia wa TV ino etwa PPTV. Yes. Mazira makwa ndo David Munyao. Yes. So mazira makwa na wathula nisikiane gwono la wetawa okilia kwa ngwe kiembete. Okilia koko. Okilia koko kwa gumondo angwe kiembete. That popular song. Yes. No. Yes sir. Ne wao la winete wadhios. Karibu sana. Asante. So washabiki maitu muthenya wa umuthi tuna mundu kwetwa David Munyao wamwenda na umwite imbete na umuthi ni wakatano lani murabasia wakatano wito wakatano wa wendo umuthi twitho tunene omundu make mapenzi na mundu kwetwa David Munyao nikenda yose kwithia tukunita maundu onesa tafadhali tuatie ni baya katika social media handles itu Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personally wendo ngwache kuya katika mitandao nitawa Robert Mue aka kala kamwana kakuya kambani mundu kwetwa David. Yes Mr. Robert. Mashabiki maito mailo kukwaje baka katika social media? Mailo ngwaje katika YouTube. Yes. YouTube channel chako kitawa David Munyao official. Yes. Tumupa une bao tunagwithia mbathilazi yakwa latest ila niende na kwilela daily kila muthenya tuendete na mabika ba mai subscribe. Yes. Kendo kila kinene muno ni ku support mwini kwesila subscription yaku. Yes. Wabine yapa ebe na kakengele. Ukethia na lecha wathi anytime na ilela wathi simu yaku ne ku notify kana na ilela wathi tukafio wathi tukashare wathi and that way with the one on promote. Yes. Katika Facebook neta wa mbete mwene katika TikTok neta wa mbete mwene. Yes. So maithe maikwate yako katika social media handles eta mbete mwene David Munyao mbete mwene. Mbete mwene. Yes. Now, mundu kwetwa David. Suti yesu yakuni kali. Ni wese suti yesu yakuni wezete. Suti yesu yakuni wezete. Yani akangotavie. Ndiendete suti lakini niona onakwa ingo manda kamwe. No manda lakini suti enda aikwa ni mundu mwe wake oitekelelezi mwakuna. Nuna amba itekelea suti enda mundu wena mwe wetekeleza solo hata hiyo unaona sasa ingia ulika suti ni okwethia no ulika kitanini ogethe abwa onesa awese ni mwe actually ni mutiete itunathimie wake anata wa keli twaina ake bano na tuma bano twathike thimini twathima ine kwatie kasolo niwezi akuna we mwingi so yona nyane waleket actually kango tabiwe sena kilo siana wanafikiria mengo 3 ego joma David kilo mengo 3 lakini aende nesa anyway so karibu sana mwa asante mashabiki maitu by the way nimethitwa mayase tu mande nikenda wese kwithia no twakunanga story naku bano kenda wese kwithia no atubio maundu ele atatu maende katika ground yes. So mashabiki tinyo ikolela mwetha mwendo kulia ula wainia mathi wa mbete no uzuwa gite nake ni kibeti yake betene motwanu betewe atubangie chao makulia zuwa ndani ngwetha ndio songea no songea mthanya no munde yes ndio songea kamera kaya asante kaya niko kamera kaku officially inaambia kwa na mashabiki metuning by the way inaambia umeona okwa mitoke by the way ngwetha ngusoma mwotumani omakube kumakula kwa mashabiki maito tafadhali tuatia ni netha nukwenda utukunia simu kana nukwenda utu reach utuandikia ola weta wa utumani mokubi no with we tuandikia katika namba yetu katika screen yetu ya 0729521275 officially yani without kwatia twina mundu kwetwa David Munyao bano katika studios David Munyao. Yes. Itwese ni wende katika interviews mbinge na wasunge au mokulyo maingi lakini ndoka katika studio sito si EKAI TUNEENE ndiabika David Munyao no David Munyao ni omwanake o munini o
mutumia. Yes. Mwanake omutumia. Mwanake omutumia. David Munyao asietwa ngalikosia Makueni County Kathonzweni. Yes. Pano bera Kathonzweni. Une bonzi yaitwe na ngeane ana ngauma ku. Ngoka ikala Masako ikaliwa ko ne Masako. Ngauma kwitu ngatwawa Masako. Ne wea. Wea ni we wandetia Masako. Now twina mbomka bawia. Twina mbomka bawia. So ilawa siwe baya kwenyu kwa musewe tawata. Justus Makao Wambai. Justus Makao Wambai. Na kama itweta wana. Kama mweta wa Esther Mombua. Yes. Wese no maiso komana na video. Nimezo komana na clip ki. Yo mpaka wambe omakethia bala wambe omatinia nikenda wese kwithia tukunete o maundu nesa. Okay, mwalimu na okethia yakwa Justus. Ena mam na mokethia sana nondo wa kungamana nakwa. God bless you. Yes. Yes, na my brother mako na my sister mako na makethia onde. Mwe andumeana katika family yaku. Kwito tuzieto twazeto inge binda yu. Twae Mwanza. Yes. Na umwatu tiato atiwa Mwanza. Pole. We wakeana. Nyene ni dizi ni wakeana. Ni wadhandatu. Ni wadhandatu. Yes. Ende Kalumaita ende. Yes. Wakele kumeti na nisho. So we Kalumaita. Ni Kalumaita. Niwe backup ya Kalumaita. Ninye backup ya Kalumaita. Kalumaita katuma soko ninye next. Niwe next. So karibu sana. So ibinde wasia wabaya musi maisha mailiata. Naziawa na iwe ki kanisani. Nzawa Salvation Army. Kathonzweni. Na maisha madai maseo muno. But nya no gie kwithia mase ubanga. Mambratha makwa ni mone iwe amayelesia othi no ndo waingivite. So nyina asielwe ebinda ila kutaina thina mwingi. No gie na thina winyungo chips. Chips kinyunga onesa. Chips kinyunga. So no gie na thina winyungo chips. So udai mwingi muthemba uzu ebinda jeu pala na asielwe. Wa 1990 kendo. Uthina udai mwingi. So mambratha makwa ni mone iwe amayelesia othi no ndo waingivite. No wonia lakini kwa baza. Ndo nyena yunze kana kanini ketha kathengene na inya so so ndiao na thina muno. Kwa maisha kwa mayambu mea muno as such. Na atwa school nasomea Kasambani primary nasomea Makutano primary. Wasomea Kasambani. Kasambani thia kwa somea cia bau. So aenda na kwa cha tuendele school. Na umabwende na transfer ona kama Makutano. Makutano primary school. Yes. Asoma na mina class 8. Na class 8 ndia secondary. Niendo ambe usiza kamera kaku ikenda wese kwithia no watinia and wele atatu alama asoma amo. Wese be love friends wasasia as my good friends. Ndo ambe omatinia katika kamera. Okay, thank you. Primary dizo malilikana. Niki ninge na hii kwa niko tene. No tene. Na you alando no lilikana. No umwe. Alando tusoma primary no umwe. Tawanzipora. Eric. Aye. Tawanzipora mutie. Uzi wando no lilikana no twekala imwe. Mwekala nake kaika deskmate kako. Yes. Na mwana ndiye zo malikana maingwe muno. Maingwe. Gizo malilikana onte. Na pe mutizo. Yes. Mutizo wa mutunga. Azu wando no lilikana ma primary. Na no mune namo. Tunena. Ka watwika celeb we. Tunena. Ni mune. In fact ni mezi yo manda mambe unengania ni mamanda ni twamtona ni. Na onange ni mande ya no manda. Secondary nasomea ka Umone Boys. Umone Boys na komanie na my friends mainge. Onange twamanania ku Meshak. Meshak wa kumangaliko cia Nzweni. Ni mwanana wana tunena. Atwikie friend wakwa piu. Na aumeange otwitha ona mo Fidelis Moli. Twasoma maka Umone Boys. Na iman support ya muno ni na SU chairman. Why chairman was you? Yes. Uyona ka wai kana kaseo wai mwana museo. Na SU wa chairman otho. Fusukulu eno kitiro muno gethia. Niwezi naina muno mbe wandu nasoma. Kwina iwa inamu no. Gethia yuma alimu nasomethia ta chemist. Azomethia chemist nye ndikweti ya kusoma. Nye iwe kitaulika. Nye divorce nye nioza ibuku nambe yande kambathi. So mwalimu aende no somethia chemist. Aende no somethia titration. Na kwanende na kuandika mbathi. Wenda kuandika mbathi. So gethia nye moto wakwa. Ndwe bagu.
so na iwe keta ulika ndia force ya nyina andika ambathi so wethia alimu maikuwa mwethona kiuna nenguboya muno gethia CEO ni makune agelele bio na twathio command boya na mwana mweta wa Kabiati na Timothy Sila my prayer warriors wethia maungamite na kwa pio tulikuwa tunaomba mpaka tuwezopika na extend twanengwa expel nundu boya twanengwa na mbonengwa suspension mpaka azima atumanwa chao nene drop ye ni kwata C+ na kwata MBU na azima atumanwa patwika no ziwe transfer nga school wenge o principal wale ula wethake nyume ni deputy o principal wale no principal bondo la wailenya na azima ko so alea azenga mine hapo na ina yaka interview school wenge kathonzweni ndo mazi ane tongo musi kathonzweni netwike ngenu kaoba na ina yaka interview na beta principal wale anda nenga transfer letter so payo nungina neka akakusioka onende na masombo wasio kopo na finally mwezi anaona deputy bu na wani olange kuboya ni na mbola wina mbola wadi ana oige ndiza kweka undu waina mwalimu class ine lakini yu ethia user ya evening yana ile ngezi yuko na maundu alangi nyene kuza ne noza keyboard na likagoya na ino kono wa keyboard ni nete ani nyendia kwati wonge ni cleaner peke yake so ethia kiuke yo meka moyo kiyo meka moyo na pogitwa tuiminga vomvo na kuna vomvo twi na mina na beta mutiani netwa ngeke mass communication pa etawata Kenya Institute of Mass Communication South B netwa ngeke mass communication gine there wetolane na gone wainge ba badina ina you ziokazi akwata ni zwe you na mina form 4 there were no one support ina volume 1 but si alailwe nando na ila si alailwe nando na iwe natoleka ngo ela natolekile ngo you na kulia mpaka onando mangola whether you nweze zia kondo mutindo wa mbenga mutindo wazu wa mbenga there una mbolika muno kamba kondo likieta you so ando mwethia mayikwigwa sikidikaneza kwanza makanisa mane fight muno no kitwa muno makanisa wethia ndietwa crusade wathi wa kuitha kwa bando kuitha kwa jathene uthi kwa na nikapigwa vita sana na omesia na newe na ndoleka ngo na ndoleka ngo ngai ambe ane na kwete tothio kambine so tukakwe ngo ni pamwe nako so ina mina kwina mbathi cia lewa makanisa ni wo ngai wokia na ngawathi wa mbete na by that time wethia azima kwa mendao pendo halusi so joka chalikana neza na ina wathi wa mbete twawina rosine aziyazuma kwa na wathi wa penya wese beandu mind no komana na ku for the first time na mewe wathi uinene wathi wa mbete me unkwatia indi no mbete iba no maguze ka chorus banini ne kenda wise wathi usini wa wimba thima by the way asante ni wa wimba thima pure umaguze wa banini ne kenda wise kwithia ona kwa ni newe ni mwathi meku okilia gogo kwa kumwandu wangu mbete okelia gogo kwa kumwandu anowe baby yakwa munda ni edeni adamu wako mizweto kaya kumyawa akamombea mondo moka museo akamwea ne mutinda nyane mutethesia na muno kwa male yonde ulo wande yes wathi wendao na wathi usu niwetekelekie kana mbosoma motomani makube bano niona ndume tuned in kabisa niona mundu kwitwa Kevin Muleya kwase niko tuned niva atasia na ngethesie munyao muno nwa kethoni mundu kwitwa Kevin Muleya official niona mundu kwitwa Yvonne mutuko niona kwase niko tuned in kabisa Kevin mbete sana ni pipeline as a pipeline to ma represent kabisa yani mashabiki maduma pipeline ni mutembea yani ni mutambo wa muno munyomo tu so kwa mwa tuna mundu kwitwa Munyao tukyo pipeline tukyo tinda ku kanatiwo yes ngona mundu kwitwa Shadrack Munyao niona kwasia tuned in kabisa eba nubeta wa kitengela sia ngethesie namesake muno ndwake ndo ni mundu kwitwa Shadrack Munyao ningwana mundu kwitwa Liz Muteti niona kwasia yani tuned in eba ndu beta wa Sweden yani we
mashabiki maitu yani tumone tenda ya muno. Sharon Dan yono kwa salimia Munyao sana na mshow, napenda hiyo ministry yake sana. Yani karibuni sana mashabiki maitu ningwe no mona ba comment section na muende no tebya mutukwatitie ata na mutukwatitie mwingale koiba katika studio situ tuna mundu kwitwa David Munyao mwenda no mwite imbete mwene na umundi ni wakatano wa wendo na mwe umundi twitha tunene o kimapenzi tio mwewe wa mwini wathi wita wa mbete wathi usui wathi usu wa mbete ukwikala ndi uandike wayona mini form 4 na mini form 4 na ina volume 1 ando mamilea so nga yandete ya wathi in fact na itenga ya nenge wathi omwe unenge sietwa imbogelia ndini wa ministry anenga wathi usu wa mbete na ando mawetikila na ngai yao baka mauta ando watu wakaipenda yani ndize mawende yejao na in fact that song wathi usu it was just a special dedication to my parents my pendo alosi lakini watu ikawa kila mtu na ini wathi usu wa mbete purposely alosi ni azima nyendia tia nege betina amanda hapana lakini na ineta wathi usu netongeania metwano not even in Kenya metwano wathi usu wa mbete uthikiwa mpaka America lakini na ineta wathi usu netongeania metwano ala yabika na ngai yeka nesa na yeka tangai na nengesietwa na ambia yu ukila ukatabania na after wathi wa mbete na ini ambathi ingezi ya mbinge nituonete katika channel yaku nituonete winete mbathi mbinge pio na mbathi sithi ikietekeleka muno pio katika industry ya gospel lakini nibithi tobena ila itawa mixed reactions ekani bite mixed reactions nundu wa makinya meta makinya kana ni beats no siomde makinya amakuwe tofauti ya ikinya yaku na kinya ya mundu kwitwa Kativoi neva ambako elewa kana mnyani na mbathi mutindo wa mbenga ondo Wilberforce wina mutindo la wake mialo akaina mutindo la wake wabulanetie olangeta guo ondo mwini longe wina nyekina yakwa nina yakina mbenga na kina ya mbenga nyindina mbothi America kana ndina mbothi o nthingi kana ndina mbothi o kundu kungi lakini nyene ukamba na ukamba ikina ela yisikie ela dendekete muno ti kwendeka muno ezachi lakini zila la ukamba ni mbenga uze be mbenga wagala ni no muthemba wa mbenga pe western mbenga yumbenga ya ukamba ni su ni ya no yunina mbenga ya ngita na nina kindu kila nina ni kila jabala ni ukamba ila ngezo dio America ngaina mbazi ya kisungu ngaina mbazi ya worship ngaina mbazi zine tambola na ngama ine mbazi nge ya mutindonge wako une lakini nondo ni okamba kana mbe ina mbazi lazio mbetekelia kwekala okamba nondo yu wathi wa okamba oka kuna mbenga banini wako na mbenga okamba yenda au maika kuona imbiti muno lakini methukesie message la impu wathine methukesie message mundu wathi wakwa bayo mwe naeza kuuma mundu ngauma na ngeto mundu ki methukesie message meja lenye thani ne kitate meja lenye thani in that message ila ngunenga ne wathi nozu no ya siata andu ime umekwatia neza so ndi minenga in that style ya mbenga o muzongete mwethukesie akwati omuzongere mwethukesie although andu ni mamepoa muno magaze mbenga ti ya gospel andu mapoa muno magaze wathi wa mbenga ni satani hapana ti wa satani nebo dangemea we na wathi ula ina satani probably we na satani ti wathi so we maanisha bengela ya wina benga ya gospel nina mbenga ya gospel ya umieba uma wake you mwinela wa mundu wa wathi itengemea waiwata na wethu kuyazi mbathi sieba na ila wa munini we pata na chau makwati nyene munini na pata na mbathi sia secular ene ethu kuyazi
ona yu ne thukiacia ni withukiacia mbesa cia mbathi cia benga ne thukiacia ai ona yu ne thukiacia mbathi cia secular withukiacia ta cia kwa mfano agatibu ya gatombia maima kenywa Maria nene thukiacia mbathi icu nene cie thukiacia ucithukiacia niki niwezi pe kindu utenda kuelewa yu message weze inyama ngo ma secular yu pe message make yonenga nenesa mbewa unenga yes niweze pe mundu webayo na maitu ne kibeti ibinda yaza akana magwene kibeti ibinda yaza kibeti akatwa kibeti kikamukuya mali kikamweka mundu maingi kikatwa wa mundu ungi mundu onekana mbesa yumini wandazi ni kuelezea ta movie ta yake ta wawe kiwo atiwe waepo no movie tiwe wae kiwo lakini ekita kwenda okosheni ekita kwenda kuthuria mundu webaye ezo byana na akacha ukethia ka message kwa kalijaneza so nye ni thani after wathio zuwe na message myao to the society yes yuma ni mageiye ni bemba thimwe mekwina ukethia sina message nzio muno to the society mbe waitondo tukeye kwina yito ambe kuma bibiliani tuambe kuma bibiliani twasie waina amba cia satani yu lakini to the society pe message mageyonenga nenze yango muno mbe wondo tukeyonenga ndo yu eziogia atweka ini mangozi wa mageye kusio kana makajinana wambina na kwandipina wambina na kwandipina wambuma na kwandikuma magwatia so you get there keja ngozi wa mendo ke pibalani cheka londungi na yunya ne da ne after message pe na message wayu nego wathire na message to the society ndishungulikana nawo nondo mundu wendo enda kunenga na message nyoba la society twambe kuma bibiliani ni da ne after the message no se soma pa dirani after chao kana chao the message yeah na yu mbathi cia kunondo nene simbathi cia kunitha ukawa katika crusades cia thoko katika makanisa ukethia wathi wa kuutha uko katika club no with the way no iko set surprise no iko the surprise ndizenga ona ngethia andu kunwa club ndiye zome amako kuna wathi ucu pe mundu kuzunga wathi ucu club ayu mesiletie wathi ucu na zunga wambeata wambea negata mundu ucu izenzie mutua wake kuma une ayeka na tabia imone thana cio ayeka nacio na ngai nono ngai nona nengia wathi ucu message la yeba wathine theimo bendwa ailiga ngaine wathi wambere tio kuna wake labu ogelia gwo kwa guma ndo tio kuna wake labu na mungi na buzi kuna na azwangi they play the music nama kuna wathi ucu club kwa maina manene to na imu manganita na njidana isho ngwezi mane na make yanda to sia nena na nini ni with the beats was it the beats yo by beat ya mundu ane by beat ya enge na yu nini ta wathi wo mbete ni wathi wo mbete ni wathi wo ti beat sio ti beat yani ilango maanisha beat sio you but you nweze wathi no vumete so majambiki mauko ne wo maizela megwete muzo na maizonga byona yegu asongethetie lakini asongethetie awathi wako so megwa muzela meukuna yu mwini agamba ndanzi bana aya maukuna wathi wa mwendo Maria ndewa aga na wegate ndo majambiki mendo yes so makuna media entertain maikune yake ndo kingi na kunena uyua yu mundu anywete ne pe etha ona tukulu twake mundu anywete etha tukulu twake mundu yu uasia ana tene ndo thio munywea ne muuma nweze yu ndo mana ndo awia lakini utanywete wezoba ndo weza kuumana tila hizi kuumana so ela mauma na umegwa amwe manena maina wathi ucu maumanete megwa amwe na majambiki momegwa amwe na mazonge logi na maziwa ni na mathika na maiko na maondo mengi yes so nyendie ana problem maiko na wathi wa club ida issue mukunilo su wa mbathi ne ononete andu aingi muno maikuna nundu no wo kunwa ni mundu ukwitwa
Luma Musolo na Luma Musolo ni rafiki waku ni munyanya ni rafiki waku abakubi muno ni tunonie mundu kwitwa Jackson Mutinda ega ni ma mention kwitha ni marafiki makwa so ngu mention ni sitwa ya mundu ndio mention kwitha ni mubuthitie ni ma mention kwitha ni marafiki makwa mundu kwitwa Jackson Mutinda ni tunonie pia akunite benga na yetekeleka muno so muigwa mu regret mwakona beats ya mudembosu na mwinite gospel to regret nige to regret nige na no say you or you or you know zizi wa dialogue wa dio kamba no say you ko ilobi mbenga no yembe kwetegeleka no ko ilobi lakini ba en ground no nithi na kasolo ground kasolo ndene zero nene ngaina mbete wa dio kazungu muno byo na ake athina wake ukaya mozungu muno byo nandu makaya mako receive kuyo kamba lakini kasolo ne sitwe nene lakini wathi wakwa ukamba nundu wa ekina ne ugwetekeleka muno mbewa wa kasolo no wakwatia so you get there you mundu emantha kawathi kala in case yake zo kino kamba ukaolokuna no kambenga so iko na mbengo imwe na imwe so officially umundu no twasie akamba tukwame bengani akamba nye takwa nye personally nye ni mbengani andika umabuna so mundu kuitwa Kasolo Wilberforce John K makone benga nikenda usekwithia nditwa rich ukamba nesa ona ti lazima nachu but you ethando aitelwa pau ndukamine no kwethe kia aibu nondo ju mundu Wilberforce Musyoka ainete mbenga etha inete chao ningi na watu ine Wilberforce Musyoka yes kuma pala wakine ile day one ndakinote yudaeka ne tokino buge the kala mundu akine toka mustali ni kake etha wetelwa lingalani kono lingala andu mekwenda na lingala yesu ngaiyemekio mauta watu wataipenda ketha wetelwa mbengani tandika mbenga ote ukulia nandu mekwendea mbenga iba oisu no imanenga message ekambu mangana imanenga message uzanza mutia mundu thale wake winde etha ni mundu you meana ngoma ikitotata au siungu asia kila mundu akakinane okala kake onezo kakinane kala kake ona ndo athibasa nyendi kwasia mundu ekate mundu aine mbenga etha ndo aitulwa bundu ka force don't force yourself no mundu kwitwa David Munyao o tuende enesa kilunguni chitu kya muthanyano wa mundi mashabiki maintu ni niende no mwana pio Sharon Dan ninakuona Daniel Masila ninakuona we tuned in we bandu beta wa Malindi weasia Robert nina ukethia mwina David Munyao asante sana Samuel Leli niona kwasia Roberta vya madethi ma David Munyao mamevo ya wina madethi mamevo maundikona ani pe andu meundikana ukethia madethi mao tio mundu utakwendea use so mundu lo utakwendea use oti maitha ni thethi no ithethi yakwa yuka okay mepo so ukithia mundu azimbete ambata iwe ayambe andu ata aina ambati cia muthemba ngo so you know ithethi yakwa utaende ndenda kuona mundu longe ayendea kila cionone kionesa na uoka kaline ka ukithia mundu ucio igua aisinywa muno mundu maiche mamwemie so mepo onange makambatizia mpaka message metha ni mashabiki kana ni mashabiki ni mashabiki mashabiki omakwa tajua lecha wathi uyona comment nene tonight negative na with sure ni shabiki kana ni mundu ni mwini mwenzako with created account tofauti nako kwa kusoma tajua YouTube ila na inia wathi wa nyanya ciononio comment cia andu buma cia gitimba icu mwecha muno chao nini andu ma comment itoba o manenete na kaboka ekakwina chao nange nondo namba yakwa ku YouTube mayozo namba yakwa mainda biona eko mitandaoni WhatsApp chao but nienda meakana magitotani cia kila mateka tani cia inakwa nikuna kila ngai wa nengie nike tuikakwatangane muno so onange no aini
olama oini omenguma kwa mwini inene onai yuba yaje ya unene mundu nai na kiuge hizo kungeni ketu mongeni ketu hapana. Now mundu kuitwa David Munyao katika industry ino withiitwe ya gospel ndwithana maitha ndwithana maitha kana withana mo amaitha amaitha mwetate thiake timona amaine ye wathius mwetate thiake amaitha mwetate thiake nyendie tio ngwate twenga ko monthene ndie wangomete akele tuka sukuru azu amaitha o mazobitio scandal au kindu cha muthemba au ai hala tutebie kyo kiendeye mundu kwitwa David Munyao no tuguze banini nondu nye nakwa ni ngukomana na story yate for the first time. Yes, story yate ne dina ilamba zako sia volume 1 okizango chethi wuto etwa crusade no pastor fulani na oilo harakati ne oya woni wini mbadhizu okunga mango huko kunena mashambiki niweze no ingi methame etu na ingi naka so you harakati ni akunenyo mwetu mwetu esa kwa watu ikawini ne ndie nake so bezo bika no nyene ndie na mwetu ozuo sia create wazia muthembozo nezo kwatu kele tuethe ayuka kengetwe kewa mwana wa na mbesa asia we na ke na emoko miemwe na emwekie na emwekie obongo so yuma wana tangu manenga mbesa na kiujo onde metha na we amana so kamwe tukeza kumbole tina kewa kaza ke yitwa kasi so manzo lo ukatuni yo na hiyo kiuja maya now nituonete baby nda tuna kile tuisisi katika interview fulani yaku tuona besi ndo na clarify kuhusu mwini fulani nicha ukiutetia nguku kanicha ukinateta nguku no misunderstandings yakwa na misunderstandings yake na netuna solve kila kintu so everything is okay ando nimana neni ndito mbinge masia imbete mara mwana uswe mara nini mana ndito mbinge anyozo wabanye mundu anene anditongethazia but no mumo ngayo nengere nyenditongethazia ndi muno wa kutongethia mituke so zindu izire neka lenthio otio na mwana ozu na timu elengi and then twasobwo kila kindu na kila kindu jetha kisawa na twamana bala bana liga makosa niweze aume maya mana wataka pandu bebinda yasa tuwe manu yetu kwa mani ngukuna nguni kule jende tuwe manu yetu na tusolve taume edha we mundu muima edha we na wana tuwa wana waku okuloga atwa so tuwa kalande tuwa solve everything na kila kindu kisawa na majambiki ndimea maya kaya kwenda kukita ni the siendo ondo nye na likilo inbox mono na andu nange mangu ni azimambia mbete twala kuumane mundu ata eje ume mwana edha we mundu ume eje ume na yu ethe ana kwa ndienda kendo kituma ndakuna zindu imwe ni family yakwa nicho kituma ndakuna zindu imwe kibeti jawa nicho kini caution ya andu keke zindu imwe mundu andienda kwa kindu ni kitabasia kakia nenda kwa 1 2 3 ngambia yendo keke usifanye you so ni that anti protect ilanda yazi yakwa na ile zito yakwa na manthie na pina dambete na liligana na letwe andu ni mangolete nanga so nengo kasietwa kanga nikona nengi nile bandu obebinda aindu abandu bangi so kazite ko nenda ausubia etha no wenda na ngezito yako tumekaiza tani wenda na ngezito yako jaribie ndogetwa event ne mundu hakuna mtu atakuita event nenge kweta event ule umana jamu thanki egweta event uigwato na masikando yani ando maika kweta event nundu atabia zya kunthuku so nenda ausubia kasi yetwa niko nzubia niko nkatuma ande kasi ndo imwe nundu yuteka ndio njali idio ndo ya inethi ndike kugenda wambe kulikuwa nteto ni siasa tani wambe ona na sietu unajaribia jina yako na waya na ngezi ndo yako imundo kakweta jathe imundo kaonenga wathi umine imundo kakweka so kwa kila wazia weya mundu chathe chako ni thoke jimbete ndo mayigwa mbeto ula oneka ati ula tina mwigwa kwa mitandao asinu sia online sienda muno media ni okwananga within 1 day na ni okusobia within 1 day okethia kila bandu bonde bainete mbete either
muzeo kana muthuku. Yeah. Now be wathi muonekie mwaina mwi group wathi wita wata apurugutu ikia ukitao apurugutu izuno ndeto niweze muzania thana uhuru wa kusovya ndeto wa kuisevisia ndeto yake thana uhuru wa uteuzi wa maneno no azovya ndeto yake apuchupuchu apurugutu ukasovya ndeto yake so ndeto yuno ndeto ni ndeto yogiye producer Jeconias na wathi twawita apurugutu na apurugutu ezu twamanisha wendo anaza ti ndeto ye bandu kamusine lakini no sanii ndeto yogio apurugutu yeah. Na muoneka katika wathi usu imonekete mwi group ya mwena katika wathi usu twithanthatu bena mundu kwitwa ine collabo kindu cha Yesu mbete mwene wakulume mazegete ngungu niziye na FOG Records. We are 6 na wathi usu woneka wikitwa katika channels bingi agreement kwa ya iba agreement let me tell you netwangirite tukazia wathi wa apurugutu nondo tuinaiva studio na tuinaiva chao video shooting wathi wikiwe channel cha producer na ita wikiye channel cha producer Jeconias ne channel when ndakwati ya maundu ma channel muno either I am busy ni producer na channel chake twa mandhondo kitona kumonetizewa wathi uzu in fact we na 1 million views na DC utona mutethia ata channel gikambe yo mweba nondo wathi uzu tuyagwata mbeza cia YouTube ciaguo agreement thai tuwikie channel ni cha producer at least ke mu boost studio yake na kila kikoka tukachana kiana ndo kiana nondo producer you don't to trust mbeza ya mbeza situ ni mundu imbeza ciake na ndo we maundu sikolokolo mwingi wake ndezo ya mbeza situ ndo mu trust mbeza ya tumabu yetu ya apurugutu ya mbeza cia nondo na nicio yi atweziana twithanthatu osai so ni tumanthao ndu na ni zino tutethia tumanthao ndu tona channel tutona kimonetize ukethia mbeza nicioga nundu channel jake kiraiza kupika bandu bako mwiba yeah. Yes, mashabiki maitu tuende sana mundu kwitwa David Munyao na by the way etha beno muku bene kulio kwenda kulia David Munyao muthenya wa mundi tafadhali baya katika comment section no untru andikie bo weekend wese kwithia nitwa kulia mundu kwitwa David Munyao wese kwithia no clarify maundu ano okoliku tafadhali ena nukwenda tuatia katika social media handles situ Twitter wa EKAI TUNEENE ino social media handles katika YouTube by the way wasema baya katika YouTube no twithia bo Twitter wa EKAI TUNEENE tafadhali etha ndu subscribe ita account ni yetu mbaitu to subscribe nikenda wese kwithia no mwatu support ngalikonesu alafu pia no support mundu kwitwa David Munyao katika YouTube channel yake etwa David Munyao official official David Munyao yes official David Munyao tafadhali tu subscribe wao nikenda wese kwithia nitwa support mundu kwitwa David Munyao kwisila ngalikonesu na pia ena nukwendo nena ni anaitwa tafadhali ni na kutabia na kuya no utukunie simu katika 0729521275 nikenda wese kwithia tukunite maundu onesa omunde tuna mundu kwitwa David Munyao now David yes omunde mashabiki makasima kwenda wathi mwina mundu kwitwa Jackson Mutinda collabo is no yuke anytime ukweli mukamina kwa asia mbete twenda urilekelia collabo wina mazegete anytime nenda tika yes nondo tuinezo bika bandu bakwikanisia moko na ne unit wa yani we are brothers now to my brother you nago ya ni misunderstandings yako ana siagaita nalikana ngakwatia na kiune tunaminie yes atokiminete etano collab dio tokona itokona collab by the way na kwanza ninewa moyo ikoka I have no problem with that yes yeah na ona kana tukwitha tuimanza mundu kwitwa Jackson nikenda wese kwithia pia wewe se kwa kuniwe etikela lakini pia no tukwitha tuimanza nikenda wese kwithia Jackson nondo nene yako ndemba cia mbenga
na Jackson ewasia museo kawazia ka Jackson yekaseo kapula nyo nangala lusiakwa timu akiwa kana tukakona kawathi kaseo kambenga kana kawathi kaseo okamutindonge nitukitha twimanza mundu kwitwa Jackson mutinda nikenda wese kwithia no wa clarify maundu eli atatu tumanye pia na hakika na ready alafu either ready at the moment as ye ready idho ta mashabiki tukwitha to demand collab kuma kola kwinyomweli no problem mundu kwitwa David Munyao niwe producer wakwa ayasia masa ni masembanga now wena family David Munyao ni mtu anu ekibeti kiesiana yes so with our family nyene their family yes nicho nakuya zindu imwe ndienda ukuna ndisovea family yakwa ndisovea izitwa yako yes now be wathi mpya niti yanaona katika mitandao wathi wesiata wathi weta wakita ni mwaki na wathio ne warning gutuma kula kwa maitha not only ya maitha makwa but ya maitha maku ala metha mege nume nako undu be mulaika wagulo kusubia na mea mande na ugita ni mwaki ebinda neza ubika meza ukunwa kendo maringret nike mana kwekiu so ni warning gutuma kula kwa amaitha enemies na kula kwa amaitha mako ni mea mulaika wagolo nzubia elango mwathukia no kukimania the yes so kita kuweka tene na mea kitani mwaki mweze no nyomo esobia yeah wow we ba YouTube katika YouTube mapisa but soon ninilegetia bisa wow be wathi be mbathi mbingi siende no trend ba katika YouTube dizika nani woni wathi mpya wa mundu kwitwa Steven Kasolo mena Rose Muhando nene woni wathi no woni wathi quick nege tunduma na club ino ile yako kaindiki yakuna mundu kwitwa Kasolo ukune benga na Kasolo ikuna dize kuna mutindo wiba Kasolo no pula na sio uwe but ethepe yani ndia gwatangana na ini amo lumu nene ndia gwatangana yani nye ndia etha ne thurubio na ini nene ta Kasolo ta Wilberforce ta Mielo Stella Mengele ndia etha ne ndia ligana na momo no na dia ni mamenete lakini ni mukoma yao kundu nyetukoma ni events lakini ndia alikana namo so lakini yu Kasolo ni wando na kwaze twakoma nangi twakwatangania ibindela mbete ibindela mbete yakitate ni wandetie kwa YouTube kwa ngoma yes sabali wambe na ambike byambasi yako kwasikiza so neka ati na ibindayu twakwatangana ibindayu kumabu twakwatangana bantu bangi twakoma ni event Kasolo mbete Kasolo ivata nako muno ananipenda sana yes no nikalama zaku na kala ilo so ndisa twikwatangana muno twikwatangana muno yeah so wathi niwetekelie wathi wa mundu kwitwa Steven Kasolo na Rose Muhando wendele neza ni wonie ni wendele neza muno yes they are doing a very great job na en harusi nene nonie yangu mwine wathi wa harusi yes mundu kwitwa mheshimiwa tafadhali tena mundu kwitwa David Munyao na yasia umwikie katika ila list ya special guest nundu ena wathi ambikie katika list yesu yes Steven Kasolo ningo kunia kawathi ka harusi yes enda bia kibeti cha kieta wata nikanaweza hivi ya etwa kuna wathi yes na harusi ni ngoka and I will perform yes karibu sana on behalf of mundu kwitwa Steven Kasolo so tuiminokelelea utono tabia mashabiki maku ata mashabiki maku akilanda no motabia ni ila wona na ina wathi nenge full support yata na lecha wathi na ilela wathi YouTube wathi osu fio na wa fio share na wa share ethando subscribe kini joki eza undethia uoze skiza yakwa uthoe wathi wakwa nondo oyu mbathi nitwa kiota CD kila watu wanaondethia nacho nicho chako ni subscribe ya channel ukashare ngetha nina follow muno YouTube ikandiba ngakwata mbeza ando mako wakora ni event ukambeta ngoko perform you can ugembe ka wone mundu aimbe wathi wako mwana ota winie mwe wine tembete
mwana wathi wakutwaginia alo simenya koma no ya nyandu masongi na yu enda byo ndambita ndambita ngok andu magokomba na live mwagwatia na indeba nituibawa tuyukamana we get paid nituibawa tuizo thio kwibe wetune ambayo tuibe abanthi twamba kwataka deposit ba tuizo thio kumine wetune so wambe na jathini chakwa ndio nenga namba uyoka jathini chakwa yes ndio ka jathini chakwa tuyoka tuiko na jathini esa na jathi kithake kiathime so kila ndo no kutabia ni kuni support financially no ndo to no kuni support ukani support yes yeah no manenga namba ya simu no ne manenga namba yakwa ya simu nikenda wese kwithia ethabe mundu kwenda ku support ethabe mundu kwenda nena nya naku no au reach okay yes manenge okay namba yakwa ya simu ni thiana namba ya Safaricom ni 0713 324 769 0713 324 769 noti mwanza imwe itatu ile inya mwanza thandatu kenda. That's my number. Yes. Call me anytime wenda to perform tukuna kolabo to the jathini tuike maondo maingi. Call me, I'll support you. Yeah. Pe mundu bano witawa Kevin Mulei sia beteni na kuthokcha launch ya kwa matuku 12 ma match at Jesus is Victory Worship Center Tasia opposite Baraka Estate. Nina nenga na namba ya kwa no. Yes. So mundu kwitwa Kevin Mulei osa namba ya mundu kwitwa David Munyao nikenda wise kwithia ni mwane na nya mwabanga maundu onesa. Na ithu tukakubika tene by the way mundu kwitwa Kevin tukabika tene. So mashabiki maitu nundu niwe producer imbia masani masembie twenda mutira ba muthenya no omundi tu na mundu kwitwa David Munyao wa mwenda no mwite Bete. Na we wakatano lani mutu abasia wakatano wa wendo tafadhali ethabe bandu mwegwa maybe twakosea kana wegwa bandu tunana asungia nesa kana ni mwenda mundu kwitwa David Munyao wise kwithia no wasungia mukulyo karika comment section nimwe no mona bau nikenda wise kwithia tukunite maundu nesa ni twitha tuimo manda ba masaku by the way wise kwithia ethaba mukulyo ati ala atasungite ni wa masungia so mashabiki waitu nienda muithe muitu reach katika namba yetu katika screen ya 0729 521275 nikenda wese kwithia tukunite maundu onesa so mashabiki maito twenda mutila ba muthenya wa mundi na tumwe ni tumwendete na ngaino mwendete so mwai may God fulfill all the desires of your heart. God bless you. See you on Tuesday. Bye.